set chip atma ten sanga dil siam tu tena sanga chi a anin to del ve theina tur tan sanga chi ti pundan te sanga chi sim chu dan te an kalpuya hei hi fisheries department ten en tang kopin tu na hian set chip district chung mun sang sanga sanga dil nei tu te a en sin na kalpui mek ani hei lai sanga chi an siam dan te sanga chi in tha pung tura man lak dan te amun atanga report kanon thlir le don ani hi Dr. H. Vanlek Chwai Block Technology Manager atma serchip bloka thoklai mek kania atma hian ni kumachang to khan heng khwa che chatlang che kon walai phai le isungdara te he hapa method mang hian sangha ti pundan hi local pui to ania tuna hian langpui zau new serchi pa te kalpui mek ania he method a chatni chu a ol sama sangha chi in ton del ani me baka atharang bokania sangha chi kan in to del lo ja sha in le phai lama sangha chi cheng tam tak kan le thin ti top nan Serchip district chunga atma ten tuna mala kan lameka lakchun jom zel pokum danga kan datumani laro par khiang te assistant fishery officer Serchip district Serchip kania hi sangatui bena turnia water hyacinth antia azung hi tan oi thlasunga ta hian khabe mulang ma hian azung hi oi thlasunga azunga te na te na beta he tuna pon na tui hi lom lai nge nia he that bi reu na chu anin thapung zela tui chunga hian in thapunga kha alak the zel atar kha anthia an no te ron piang zela kha heng nim hi kan mang zel ta he tiang nim nei lo na huna chuan he nylon shui zen hi ten an phel sina ten sin te an phela he hi tuya khan alang ve thawa pil theilawa sanga tui na hi alang turania pil turani lawa a pil chuan sanga tui reng kha heng lai bet re ra hi pil chuan bol hlo hian a khulu ka chu keu tha theilo thina ni chu hi alanga ta hen an bet tuara chu a thai me mani local apo khoya po kan siam thevek reason nylon reason leya pelsin mai turn he fit khat lesson ve ang velin a fit khat vel pon atan theini chu tiang alarem chang lo zelani point ha patsia te an tia a rizai kor chia te pon ning chu thosilen chia te po kan nei chon tiang hian ton khoma he tiang hian malte te point tiang hian ton khoma tuya khan da turani ya thundek po thang heng chu a hu deuh hian alang lo lai te po mai the bal chuan arita apil thei mai the tu thun be tin sanga point an nor son lo nan ti turni he hian ton khoma thakop mai ke hi kelal du kimba ma du mintia Serchip district assistant technology manager atma agriculture technology management agency hemin hoi thokhi kan ya hei hetilaya kan muang hianin fisheries department Serchip ten en trangkopin hetilaya hian sangha chi siamdan sangha ka rai dan te ka han zirtira lo nei hetilaya sangha vultu chung ko yang bazat tenen hetilaya training kan neya demonstration ka han ne hei a lok thla don khopin ka ria sangha chi hi tun ba chuan silchar vai ron zor hi Serchip bazar ate kan lo ngai chang thina chu aron zor tlai deuh le sangha hi dila kan da lut tlai ni ngota tuna chuan hei chu tia ngai to lo chuan sangha chi hetilaya ke mani le ke mani ke chi chuat thei to man to tak cheng tam tak senga kan lei thina ka hetilaya mani kan loin to del thei reng alo nia alom khop maya hei ke ni atma lampang hi fan te kan dong tam nu tuk lawa amara chu kan don ang te thatakin kan manga fisheries department lampang hian technical support in pe thaem ema tuna po hian kan fan nei ang ta chu Serchip district not vanlai phai chekon islungdar tele ahmi Serchip khole chetlanga te ma ka han lak puya kan sangha vultu te tanga report kan don danin tuna po hian kan sangha Jackson kan han chiu te po hi hei tuna hianin an ke uthaviin kan ria kan lom khop maya kumlo thar le zela chuan hei mani dila po hian a han pa sangha chi leilo hian ke mani kan lo in to del thei reng lo nia chu wang chuan sangha dil nei tu te pon thei top chuila sangha chi hi lengai loin mani dila har sami aloin kan lo in to del thei ni ti kha sela kum thara chuan sangha po tamjok thar chuak turin
Serchip district chu kain po cha me kani khati jong kha serchip atma tena sangha chi an siam dan te sangha chi a kanin to del tu ra ta na ma an lak dan tlang pui a mun tang report kan on siam thei te chu ani e serchip atangin lomaral te DD ground report